عرس مبارک حضرت بابا نصیب الدین قاضی رحمۃ اللہ علیہ یس زن مناونہ ایوان چھُ سنگم عیدگاہ سری نگرس اندر تو یہ عرس مبارک 8 تو 9 جولائی 2025 عقیدت و احترام سان جوش و خروش سان مناونہ ایوان تات عرس مبارکس مز آسن 8 جولائی شام پٹھی ختمت الموضوعات درود و اذکارن ہز تقریب لگاتار جاری تو 9 جولائی آسہ دہس محفل سمہک انعقاد کرنا آمت تو یہ عرس مبارک حضرت بابا نصیب الدین قاضی رحمۃ اللہ علیہ سندس یوم وصالس پہ مناونہ یوان تو یہ زیارت شریف یت زن موجود چھ سنگم عیدگاہ سری نگرس اندر تات عرس مبارک کس موقع پہ سپدن مختلف تقریب محفل سمہک انعقاد کرنا آمت یت من زن تم گلوکار عاشقن ہند کلام پرت تو سارنی یارن دوستن ہند دل شاد کران تو مے ومید کہ تھی ساری دوست کرو ات من شرکت ویڈیو کرو شیئر شکریہ